April 8, 2017, Saturday. 2017 metų balandžio 8 šeštadienis. 8 апреля 2017 года суббота. Stepping out over the threshold of my apartment, I am turning microcamera on, all the more that someone entered stairs just now from outside on the ground floor. Peržengęs savo buto slenkstį į laiptinę, įjungiu микрокамеру, tuo labiau, kad kažkas įėjo į laiptinę apačioje iš lauко. Перешагнув через порог моей квартиры наружу, включая микрокамеру, тем более, что кто-то внизу вошел с улицы. However, I go down not in the first stairwell, but in the second one, parallel one. Tačiau leidžiuosi не pirmame laiptinės narve, bet antrame, lygiagrečiame, но спускаюсь не в первой лестничной клетке, а во второй, параллельной. It seems she is our postwoman. She likely brought the letters, threw them into the mailboxes and is going out leftwards to the next stairwell. Atrodo, tai mūsų paštininkė, ji tikriausiai įmetė laiškus į pašto dėžutes ir išeina kairен, link kitos лаптинės. Кажется, это наша почтальон. Она вбросила письма в почтовые ящики и выходит влево, к следующей лестнице. We know each other for already 10 or 11 years. She is Russian. We mix well. Mes žinom kits kitą jau gal 11 metai. Ji yra Rusė, bendraujam gražiai. Мы знаем друг друга уже, наверное, 11 год. Она русская, общаемся хорошо. I go to the garbage containers in the yard. Einu link šiukšlių konteinerių kieme. Иду к мусорным контейнерам во дворе. Having thrown away trash, I am heading toward not the western, but to the eastern exit of the yard. That is to the left as well. Išmetęs šiukšles, einu taip pat kairен, link не vakarinio, bet rytinio išėjimo iš kiemo. Выбросив мусор, иду не к западному, а к восточному выходу из двора, то есть тоже налево. She just had left that the next stairs and would go to the next one, but slowed down her pace watching her iPad. It looks typically as an agent receiving a command what to do further on. Ji ką tik paliko tą sekančią laiptinę ir turėtų eiti dabar link dar kitos, tačiau sulėtino žingsnį, žiūrėdama į savo iPadą ar ten kažką. Tai labai примена, kai агентас gauna секантį įсакymą, ką дарите. Она вышла из той следующей лестничной клетки, но замедлила шаг, глядя в свой iPad или что там у нее подобное. Это очень похоже на то, когда агент получает следующую инструкцию. Having stepped down a couple of steps, she stopped with her side to me, as if anticipating that I may look back. Nusileidusi per porą pakopų, ji sustojo šonu į mane, tarytum numatydama, jog galiu atsigręžti. Спустившись на пару ступенек, она остановилась боком ко мне, как бы предвидев, что я могу оглянуться.
These two features completely coincide with agent's signal behavior. Dvi šitos ypatybės visiškai atliepia agentų signalinius поelgius. Две эти особенности полностью соответствуют сигнальным поступкам агентов. Let us admit that I was wrong now because of my excessive suspicion. The postwoman didn't intend to collide with me a couple of minutes ago. Tarkim, aš dabar klystu dėl savo padidinto įtarumo. Paštininkė neketino susidurti su manimi prieš пору minučių. Предположим, я теперь ошибаюсь. Почтальон не намеревалась столкнуться со мной пару минут назад. Nevertheless, operatives watch my videos so they may bind her to really send to me one day those same signals intentionally that time. Tačiau operatyvininkai žiūri mano vaizdo įrašus, taigi gali įpareigoti ją kurią kitą dieną pasiųsti man tuos pačius сигналus, bet jau iš tikро. Однако оперативники смотрят мои видеозаписи, и они могут обязать ее послать мне те же самые сигналы, но уже по-настоящему. It goes without saying, she is a police agent all the time, merely never having received a task to commit something to me. Savaime suprantama, ji visą laiką yra policijos agentė, tik niekuomet nebuvo gavusi užduoties suveikti prieš mane. Само собой разумеется, она является полицейским агентом все время, просто никогда не получала еще задания по отношению ко мне. But if only she would be given such a task, she will never turn it down and will immediately discard any decency. We will see. Tačiau vos tik gavusi tokią užduotį, ji niekuomet neatmes jos ir tuoj pat atsisakys bet kokio padorumo. Пожуресime. Однако, как только она получит такое задание, она никогда не отвергнет его и немедленно отбросит всякую порядочность. Посмотрим. Now I will go to the Vilnius Central Universal Store, which is visible on the right bank of River Neris, a little bit to the right of pedestrian White Bridge. Dabar einu į Vilniaus centrinę universalinę parduotuvę, matoma dešiniajame Neries krante, į dešinę nuo пешеходную Baltojo tilto. Теперь иду в Вильнюсский центральный универмаг, видный на правом берегу реки Нерис, правее пешеходного Белого моста. Having just entered Vilnius Central Universal Store, I missed an opportunity to film a relatively colorful middle-aged agent who had been creeping up behind me for a moment. Vos įėjęs į Vilniaus centrinę universalinę parduotuvę, praleidau galimybę nufilmuoti gan išvaizdų agentą, kuris buvo akimirkai прицеленный пrie mano nugaros. Только войдя в Вильнюсский центральный универмаг, я пропустил возможность заснять довольно выразительного агента средних лет, который на мгновение подкрался ко мне со спины. He then went up from the ground floor by the elevator. I followed him by escalator too late, so I missed him. Nuo pirmo aukšto jis ėmė kilti liftu, aš pasiekiau jį эскалаторами, bet per vėlai, tad pamečiau jį. С первого этажа он стал подниматься на лифте, я последовал за ним на эскалаторе, но опоздал и потерял его. So I reached second floor to look for him outside. Tad pakilau trečią aukštą pažiūrėti jo lauke. Поэтому я поднялся на третий этаж посмотреть его на площадке. He was taller than me with a large travel bag. Jis buvo aukštesnis už mane su kelionių taše. Он был выше меня и с дорожной сумкой. No, he disappeared. Не, jis dingo. Нет, он исчез. Here, who waited for me here. O štai kas laukia čia manęs užpakaly. А вот кто ждал тут меня сзади. I now will go up to the third floor. Pakilsiu dabar į ketvirtą aukštą. Поднимусь теперь на четвертый этаж.
Let's count them from zero. One. Скачиваем iš naujo. Vienas. Давайте считать заново. Раз. Two. Du. Два. Now down from the third floor to the second floor. Žemyn iš ketvirto aukšto į trečią. Вниз с четвертого этажа на третий. Three. This young man trampled on the right by that man on the far right. Šis jaunuolis ką tik trypčiojo dešinėje, netoli то vyrišкio sustingusio дешинея. Этот молодой человек только что топтался правее того мужчины справа, который стоит замерший. 4. This man just has been standing full face to me and just turned his left side to me. Šis žmogus ką tik stovėjo visiškai veidu į mane, tačiau tuoj pat стоял kairiu šonu į мане, pasisuko. Этот человек только что стоял полностью лицом ко мне, но сразу же выставил мне левый бок. Down to the first floor. Žemyn į antrą aukštą. Вниз на второй этаж. 5. 5. 6. With a travel-like bag beside. Su kelioninio tipo taše prie šono. Sumkai дорожного типа у бока. It's quite probable that the second agent today with just a travel bag meets me not accidentally. Labai tikėtina, kad jau antrasis agentas šiandien pasitinka mane būtent su kelionių taše неаtsitiktinai. Очень вероятно, что уже второй агент сегодня встречает меня именно с дорожной сумкой, не случайно. Likely operatives confirmed to me this way that they watch my videos, including that one where I suppose some agents are being brought to Vilnius from province. Tikriausiai operatyvininkai šiuo būdu patvirtina man, kad peržiūri mano vaizdo įrašus, įskaitant tą, kuriame spėjau, jog kai kuriuos агентус tikriausiai atvežа į Vilnių iš провинциos. Возможно, таким способом оперативники подтверждают мне, что просматривают мои видеозаписи, включая и ту, в которой я предположил, что некоторых агентов привозят в Вильнюс из провинции. Down to the ground floor. Žemyn į pirmą aukštą. Вниз на первый этаж. Now it turns out that seventh comes on the left beneath. Tuoj paaiškės, kad apačioje kairėje septintasis ateina. Сейчас окажется, что внизу слева подходит седьмой. Eight, likely mother. 8, поношу, как это ее мотина. 8, похоже, что это его мать. Now to the Maxima food store. The bar и Maxima. Теперь в продуктовый магазин Maxima. 10 minutes later, leaving Vilnius Central Universal Store.
po 10 minučių išeinant iš čiupo, 10 minut spustя уходя из Вильнюсского центрального универсального магазина. I still don't know that man ahead is ninth agent. Dar nežinau, kad tas žmogus прieки yra 9-sis агентас. Еще не знаю, что тот человек впереди это 9-й агент. Now I see both of them, him and the 10th on the left, for whom his appearance has been agreed as a signal. Dabar matau tiek jį, tiek ir 10-ąjį kairėje, kuriam jo pasirodymas buvo sutartas kaip сигналас. Теперь вижу и его, и 10-го слева, которому его появление было условным сигналом. He mockingly shields his face, tyčiodamasis pridengia veidą, izdevательски прикрывает лицо. Both of them legend is I wait for someone coming by car. Jų abiejų legenda yra laukiu kažko atvažiuosiančio. Их обоих легенда такова, жду кого-то с машиной. Compare it with minute 09:37 in my video Illegal Surveillance September 1, 2016. Palyginkit tai su minutė 09:37. Vaizdo įraše neteisėtas sekimas 2016 м. Rugsėjo 1. Сравните это с минутой 09:37 в моем видео «Незаконное слежение» 1 сентября 2016 года. Who knows him? Kuris pažįstate jį? Кто знает его? He expected me looking back. Jis numatė, jog galiu atsigręžti. Он ожидал, что я могу обернуться. Now back to the pedestrian white bridge. Dabar atgal į пешеходную baltąjį tiltą. Теперь назад на пешеходный белый мост. Eleventh, 11. Who knows him? Kuris pažįstate jį? Кто знает его? 12. Everyone would notice a man walking so businesslike and so unnaturally waving his hands. Bet kas pastebės žmogų žingsniuojantį taip dalykiškai ir taip ненатуральной моюанти ранкомис. Кто угодно заметит так по-деловому шагающего человека и так неестественно размахивающего руками. My home on the right. Mano namai dešinėje. Мой дом справа. And it's a pity that I failed to film young Russian woman who played a scene for me right by the entrance and then in the staircase. Apmaudu, kad nesugebėjau nufilmuoti jaunos rusų moters, suvaidinusios man scenelę при durų ir laiptinėje. Досадно, что не снял молодой русской женщины, разыгравшей мне сценку у дверей и на лестнице.
if we add both her and that the very first whom I missed, and then yet one who waited for me behind my back, we obtain then 15 of those only manifested themselves to me during about 40 minutes. Jeigu pridursim ją ir tą patį pirmąjį, kurį pamečiau, ir dar tą, kuris laukia manęs už nugaros po to iš karto, bendras kiekis vien tik prisistačiusių per maždaug 40 minučių būtų 15. Если приплюсуем ее и того самого первого, которого я упустил, и потом того, который потом непосредственно стоял за моей спиной у выхода, то общее число только представившихся мне агентов составит 15 в течение примерно 40 минут. I suppose somebody is sure it's nothing wrong, it's even is just if Lithuanians so massively caress a single Russian because they do not allow themselves the same as to each other. Spėju, kai kurie mano, jog nieko bloga, netgi teisinga yra, kai lietuviai taip masiškai pjudo vieną rusą, juk vienas kito atžvilgiu jie sau то не leidžia. Предполагаю, некоторые считают, что ничего плохого и даже правильно, если литовцы так массово травят одного русского, ведь между собой они по отношению друг к другу себе такого не позволяют. I find it funny. Man tai juokinga, мне это смешно. Yes, certainly no one else in Lithuania is caressed so overtly. Tikrai niekas daugiau Lietuvoje nėra терроризуемас taip atvirai. Действительно, больше никого в Литве не терроризируют так в открытую. But undercover agents and their children are brought up in the spirit of utter cynicism, so they really spy on anyone pointed out by their operative, including their best friend, excluding maybe only close relatives. Tačiau slaptieji agentai yra lavinami ir lavina savo vaikus kraštutinio cinizmo dvasioje, tad jie pratinami šnipinėti bet ką nurodyta jų operatyvininko, įskaitant geriausią draugą, gal nebent tik не artimiausias giminės. Но секретных агентов воспитывают, и они воспитывают своих детей в духе крайнего цинизма. Их приучают шпионить за любым, кого укажет их оперативник, включая и лучшего друга, за исключением, разве что ближайших родственников. At last, if necessary, they may be used without being themselves informed fully of the essence of the matter they take part in, so they themselves can turn into a victim. Pagaliau juos esant reikalui gali pačius naudoti, neatskleidžiant jiems patiems visos operacijos esмес, tad jie patys gali pavirsti aukomis. Наконец, в случае необходимости их самих могут использовать в темную, так что они сами могут превратиться в жертв.